Presiden Keri Israel Benjamin Netanyahu haga arpa pratrik jembang arajar arpusan ulapan pau ba uhedo kileno Hamas Muhammad Sinwar ulasya penyam. Kini gajing pentip jong Benjamin kalalong haga jing yakren sya ke parlimen Keri Israel na gajing kentu Keri United States of America bandon gajingnya sange yasiat shipor haga thma Israel bat Hamas. Haga jing keren Netanyahu ulah kedau yaki kerteng jong kinoyalam ke Hamas kibala sya penyap hakat ma bat kintobru ya usinwar. Ulah ong bake Israel kalayok ban penyap deki pau hajar ngut ki lekno kum Muhammad Dave Ismail Haniye Yaya Sinwar bat Muhammad Sinwar. Netanyahu shim la pensyai ha yaka jingkren jong bat kibor sipai Israel ru kimpat pentip AA halor ke kubor jingyo penyap ya usinwar. Usinwar udah wakado ni gile no Hamas ke kinhon ke bala kinhon le no deke Israel bat ke United States of America bala sya penyap hagi bor sipai jong ke Israel. Hinmen jong Yaya Sinwar ke Israel ke kwa palat ban penyap yalam mensywa ya ke kinhon ula sya penyap hau benai risau arajar arpusau bat Yaya Sinwar pat udai unang sela hakmat ban hiartma ya ke Israel hausnem arajar arpulai kabala lamru syakatma Gaza. Muhammad Sinwar ulari ha kawai ga yengkrem syapok khendo ya ka baki lekno Hamas ki pendankam kum ke Jakarta pedeng ha ka por bather namding ke Israel men ha ka khat sau trik jembang arajar arpusan. Kini ke Jakarta ka don hapo ke European Hospital ha Khan Yunis bat ke Israel kala pelat jika video jong ke jing ther namding bat la pen jika lenti syapo ke balam syaka jaka beri ki Hamas. Habatin pej bahagi ki syap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka syap plus F haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.